Ila sia Vilingi wa Mauvoo. Munene wa Mauvoo Kihara na Solicitor General Kennedy Ogeto yulua kuicha vilo kotini yulu wa utuyo ula unaumiwe kwiwa katano ni koti wa appeal yulua kuicha idheka walanio wa BBI mutongoi wa maunduma amuika CS Beatrice Elachi ni wawe takana ni kutoa appeal kotini ni kukuendea na kuete udhu mivea ni kibadhukanyo ikundi kibadhukanyo no siende na ukwatamba walanio akana utuyo wa koti ula unaumiwe yulu akuicha idheka walanio su wa BBI ingi Elachi ni wakwatamba utuyo su wa koti wakuicha idheka walanio su wa BBI na bala wawetakana bebata wa mivea kibadhukanyo ya serikali kuthukuma kwa bamwe ingi Elachi ni wawetakana yene busoya atongo ikunenga amuika mwanya wa kuthukuma. That does not mean you don't. Many people can go to the Court of Appeal, to the Supreme Court. It does not mean it should be Kihara. It can be any other. Political parties, there are issues now of different interests within that you can pick and take to the court of to the Supreme Court. That is, but for me, first of all, before we now go to another step, please, can we just sit down and have what I normally say, a candid talk, somewhere inside, not me, them, and say, this is what we feel has not gone right. This is what we feel you are doing wrong. This is what you feel you're just pushing because you are with the powers to push and it is not right. And then from there, when you clear that, when you bring that harmony, when you agree that you need peace of each other, you will have a better way of doing it. And why can't we change Kenya? Because for us to have this peace, love, and unity, if I am asked, anyone who was there since 1992 in those politics should be going home now, all of them, to bring a new Kenya. But I know it's very hard, but that is the best we can do for our country, to bring a new Kenya that focuses without having pride, arrogance. The Bible says when you go up, be careful that pride will not take you there. Be careful that arrogance will not be with you. And then when you come down, be careful that bitterness will not go with you, that you will not despair and have bitterness with you. Tuitiana nangewesuni kana muvea wa kisomo ni wambisia iseso ya kudhoima amanyiwa alama tana di skulu ni sa sekondari kuyangaliko siya kisuani iseso ye na jila ya tongo ni minister wa kisomo Professor George Magoha ya mbisi wa kauntini ya Mombasa bala wadhoke ya amanyiwa eli kuma kisakini cha Bangladesh na cha kibarani na ala waikidia ni meudhi skuluni mudhenyani wa umundi ingi Magoha ni waweta kana kilungu cha miongo dhandatu yuluwa yana cha amanyiwa ngaliko siya kisuani ni mo mabikite na kulika skuluni siya sekondari. Angelina Mose nukutuelesea. Minister wa kisomo Professor George Magoha ni watongo ya SSOU kisakine kia Bangladesh na kibarani vala wadhoke amanyiwa elina alama neki tenesa na aikidhia ni mauviki ya kuthi skulu siya sekondari mudhinyani wa umundi. We want to know the children from the area that have not gone to school. You may find that schools in Mombasa are full, but so many children like these two have not gone to school. So we are not going to be very polite with you if we find that you are giving us data that do not make sense. Niwa watakana kilungu kia miongo dhanza tu yuluwa iya na kia amanyiwa kisuani takio kiendete maskulu maa secondary. This region of the coast is doing very badly, both Kilifi, Kwale and Mombasa and Tana River, Taita Taveta. So I decided to pass through here. And after about an hour, we have identified two very bright students who failed to go to school. Onavoma na oni wawetakana muvea wa kisomo nuku ikidhi amanyiwa onde maa eitu na ala aito ni maviki ya kukwata skulu. Sara Ruto is going to invest in Kilifi. Children in the coast
must go to school, all of them. And we want to know if some that are not going. For example, if a child is pregnant, that pregnant child should be taken to school and given all the necessary assistance. If the pregnancy is too close to term, we can still go and register her so that when she delivers and she's ready to go back, she'll be able to go back. Magoha ni wawe takanata maovikia kudhoima maskulu alamate aandikithie na muvea wa kisomo aikulia maovisa ma kisomo isione mavikie kuikithia kana skulu sionthe ni siandikithwa. I want to take this opportunity to talk about the registration of schools, which is becoming a very loud noise. There is actually no reason why schools should not be registered. All that we are saying is that my field officers must inspect the schools and ensure that they are in good state to be registered, and ask us at Jogo to confirm that they are supposed to be registered. Oingini watakana serikali tayumete kimanza kia shilingi bilioni 1.8 sia walanyo wale umaskuluni. I want to assure you that none other than His Excellency the President gave me a directive not a few days ago to ensure that we buy all the rice from where? Directly, because it is quicker, so that it can be distributed to schools that need the food. So, and in this year's budget, I think there's around 1.8 billion shillings kept aside for that purpose. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Na tuyumangaliko sia kiswani ni kanaitina wa kisasa kita Mutongo TV kumulika dhina wa kiwu sokoni wa Malikiti ni taunini ya Masaku. Serikali ya kaunti ya Masaku ni wiye kiu na matangi mausu wa kiwu sokoni usu ingi atandithia ni maweta kana ni batonye kakukethiwa na mawaluku manene mamadho wa sokoni usu nundu wa waluku wanzebe. Tina wakisiki cha Mutongo TV kumulika dhina wa kiwu yu serikali ya kaunti ya Masaku ni kiwu matangina maudhambea moko va sokoni ya Malikiti tundu enenzia alame usuru ni utanu mekuelesia. Mubiashara va sokoni ya Malikiti nitunaitisye kiwu kwa serikali ya kaunti na kiwu kine kiwu matangina ndo tutongi tulato nini taudhambia ndo vaanza na sabuni inabikia wetu twitiana na thina wa kiwu na kuisia mathoa ni kana ni kwikwatiwa kwambata kwa mathoa ma kitungu na malu ivindani siwagende na uviva na mbevo kuthela ringi chambiye kwambata ni kitungu na bweti na tuna wangilile yutu wangili ile na maana monza ni chambiyo banda kiuna cyo kibanda omwe wambiyo bikisa bau kiune tesi kibandila bau juki ambiyo banda kila kingi twasie tamalu nitunatetiye muno ibindatu lutu twaetewe lakini twesaithi atu yundu tikati isinda na serikali twetikila kuwa tulutu tuyanu na ubowo wakutabina iwe titekwenda kitumi yake malu kakunila ni ndo itatu na ketewa ngili na maana 5 kumwene ndino kuumia muno ndo kakunila kauka nini ka ndo itatu ethani batone kala mana ili ndio kikaone maimeka lende manena nye meite ya thosi alangi moko tutea withie no matutea ngalaisi kwa siumwa ile kiatenisio yumathoa methiwa maende na kwambata unakutika kwina woleku munene wa thoiva sokoni ya Malikiti urawiva musini ya Masaku bisi simba ubyu uyiyo kwanza kilo chao ni 60 na 70 na nituona yukwambia kwa asua sio ni sumela kwesua utho kila kitha chambio tilikasua yo kano kiwu lakini nimegi abitia la metha ana tutuma la metha ana ndoboi nituikwatesia ni sikumela ni mutandithia ba sokoni ya Malikiti wa Masako ije soko yitu ni nzeo na jende nesa no sindu imwe siende na kubanda tamaluto wangili na jana ende yuto wangilia maana 3 kana ngilia maana 5 kakunila kaka 50 kg na kila kingi niyo si ina muno kilo tuwa shilingi miongo na miongo kenda nondo yikwa kwa wingi kwina odhu ke saizi ya yikwa nesa kila kingi tena wa makobisi na mome yulu muno ikobisi la ina uma 50 di uma 70 na 80 ende woka ote walitelo ye saizi ya wate wajana
kana yana na 20 ene ba katikati Itina wakisezeki kumulika thina ulone kumbilite ene ndiva sokoni ya malikiti wa ukosa kiu cha uthamba moko serikali ya kaunti ya Masaku niyosie mwanosu na yeki ya matangi ya kigu indi nimewetakana matangi ala matialite ni masaubwe na kiu kivikie kwikiwa nundu ve muisi munene wa ukwatu ni Mauvoo uo ikuwa ya corona ukaendea na kwikinia. Daniel Mwongela, ripoti ya Vilingi ndunu kumava sokoni munene wa Masaku. Tuyonake mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mwongela ni kana kila mundu ni wenda kuthaitha na kila mundu athaitha undu ukwenda amwe ni makwati ye mathembo nangi makalika ndini wa ndini kipathukanio umundi ndini wa kilungu chake cha keli. Mwandiki usu witu Daniel Mwongela kuma wa kauntini ya Masaku nukunenania na ndongo isia ndini kipathukanio ndini wangewa yake yimwanya ya ithembo ya kathemboni. Ndu imathelile tithitati utikwatanite kitaokwatiania tikakwatiania nondu ti anini lakini tika kakithio na ti atatu nundu akwithia kwa kanisa imokie tene kwa kanisa ya Swahili kwa ya IC kwa jeshi na kwa Catholic makanisa angi maumie pa matwike makanisa maulika maunduni mandu makana ngando makithio ithie toka ulea na shiraini ya itu na tasia mundu lokuka ulike thembo ni zitu akatunenga ng'ombe na mbui ona kutwiga kithio ni chekinite va ukamba na andu aingi ona kuvikia umundi ni methia onthini wa kithio mundu asu ni maliukile na matiwa na itina na andu malika kanisani ikati kwareni na Father Vincent Mulwa wa kaniso wa Cathedral ulo kuendea na kutuelesya maundu maliuka kwa ndiata na vata umie no vasiokeke kilunguni ki ni ukwata uweni tisungie makulu asu. Nesia ukristo wa mina kukambene wa ndejito na muno kivalo ni cha ukamba ni twavikie vandu na twauma ndene wa umaudhaithi ala maimambe maumaito ala maenda ndene wa mathembo ala maenda kuthembea ngayela yo mona ata mekwikia kwi mwakani wa 1844 maundu ma ndini ya Ukristo ni malikile vanthi ya Kenya na katikati wa mwaka wa 1900 ngina mwakani wa 1963 uthaithi wekinyia na kuendea na kuyana kwa kilungu cha 53 katuno ina yulu wa yana na icha Mauvoo wa Ngai mokie thini wa ino yito ukambani ni matwetiie uvo mweu ulama wetie uvo wa Yesu Kristo na nundu akitumi chuchu matuonia kana ni twathaitha ni sawa uthaithi witu wa ivo lakini ngai ila twathaitha tiyo ngai ula ende matwetiie tumwelewe ula twabundiwe ni mwai waitu Yesu Kristo na kwa nundu akitumi chuchu twatia sithio cia kuthi kuthemba ithemboni twatwikithia makanisa maito ithembeo kuvikia yu kilungu cha 85 yulu wa yana cha enendi ni malikite maunduni mauthaithi waki umundi vala ndini ya Ukristo yende na utongwesya indi maundu ma kithio maende molite otondu Father Vincent ukuelesya ni ula weyumise weta ndembo ni waminie ndembo sionthe ona ila cia utianio ula mukuna kwa utwathama twauma utianio mukuu ula onota sithiusi sito na twalika ndeni wa utianio mweu palainde twakomanie na Yesu Kristo kwa nicho twathamie na twatia kuthaithi wa Ngai Yesu ila twathamie nacio ni ciiko ila tweka ndeni wa uthaithi kwa ngelekanio kutumia kithembe kutumia mbathi kutumia ndeto pandu vaku mundu atutavie jutusoma ndeto ya Ngai tukanenanya na Ngai kwisila ndetoni yake ibindane yuju ni matumia ithembe kithio kila chaiwe kwati munene kwa amwaitu na nau indi maundu ni maliukile na tasioka ikinyani yengi vala nthembo ila ciaumagwa ciakie kumwa na maundu angi malikile ikanisani vala wikailo woneka mathabauni. Yu miaka mbewa yana ni vitukite itina wa kithio chucha uthaithia mathemboni cha vituka indiva kauntini ya Masaku amwe maamwikana mwaitu umwe na nau ni maende na uthingilila kana kithio chu
nocho uvonocho nocho usungio wa mathina ala maende na kwikinyia vanthi ya Kenya onelembetani ya Afrika. Ndio mundu akaibo twikisia thembo etheka nundu wa Yesu musie mwendano no kindu kyake nundu mukuie naye mukulumanite Biblia ve binya muno kucioka ithie kila kikawa ni mundu mwingi ni kutiuka mundu akenda uciokea mikio lakini ta akristo ve binya muno kwisa ucioka ingi tuthi ithemboni tuthi tukaumisie ngai tutomeelewa thembo na ngai ila itethayo nundu tuitona kuthikosa niguo vamwe vatoa nivia nayo niyo sawa na ikechwa lakini vataumie utundu father waelesya vaisiokeka. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kauntini ya Masaku. Naindi ngewaisu ya Daniel Mwongela ya ithembo ya kathemboni yetunenga ibuso yambe twambe kosa uthiumo wandatika onini ndukarivasa itusiokethetie. Kamba nitwendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseugia cienzo situ na kithuma jua mbea unyameti dukanye ndawa no kili wa itabakana wethe kana aidiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wa mazwane ama maende maka seat for that reason nikao kitumi naende aitwa mundu ayoka aithambia musi ijo ketao kitangona aithambia musi uzu na tindilo thamba cia zeti ngumutavia ndio mutavia mwacienda. Kiki tawa kikuu wewe na thingitha nju no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanza mbingi akamba maitu nimendete kutumia iku muno si atumika na nzia mbingi wewe yake ku nikitumika kwikionzo vi kutumika kwikia yia kutumika kwikia leo. Tinainge wathi wa mukamba ula wekitumi ni mbenga na mbenga yake tendala va Mutongo TV nundu Mutongo TV niyo itongoetie kutane kote wathi wa mukamba wa mbenga na mbenga wathi ni mprovete ula kilumio kumini kumanisha nungwati yawe na indi likelo wa kuambililia dhinu wa Fresh Monday ni chavya ngwatilo wa Kelingu Ingumba edition wakati tu ni Wendo Wednesday na wakana ni One Man Guitar Live na indi wakatana chiotho kia request yako imukwa imwe na ningi ni kilungu cha Benga Nation kuma saa 1:30 kila mwana gina saa 10 ya weyo ni kwibwa nije tutongoetie dhini wako tani ya we are the Benga Nation kama na kwa kila kwa mbele wakeli wakana wakatana dikotia kilungu cha ni chavya ngwatilo bita DJ Biado wakwito wa mosi ni chavya ngwatilo twendele. Dial *811*461# to get Matthew 17:20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen.
Dial *811*461# to get Mauvoo 17 verse 20 as your skiza tune. Ni na udhocha ingi tuatianie imwe thini wa mutongo imathauni kana timu no sportive yu ni wa mwenda president wa mathau wa Kenya Nick Mwendwa kwithiwa aimakwata mbau na muno ibindani yewe utongo inusu vala maweta kana maikwata utethio ona umwe basiwe kana menthini wa National Super League. Caleb Chalo nukutueleza. Oka kavinda ka keli kilabu cha no sportive ni chane ngo sindi wambo ile kwa itumbe na timu wa Daystar ndini wa mathau ma National Super League division ya keli uketi na wa kilabu cha Daystar kwa makovike kwanza ni wa chuma kwa idhao ila mevangiwe ini kavinda ka keli kilabu keki ni ngo sindi vate kutina muvila chuma kivitu kilabu cha MJS kuma kitui kiwe mu vikava wote kwa idhao na no sportive ni kindu kila kitu kitamutio kwa ilabu mbingi cia National Super League division ya keli kwa makothoka mathau wala methama yende kama mathau ke uenine univo ilovia necho kitumi kinene kila kiosumbua ilavu hii. Sisi ndio tumekuwa tukisupport hii team matters kwenda hizo games away and tulikuwa tunaomba as the technical bench of UNOA kama tunaweza pata well wishers wenye wako ready kutu sponsor especially kwenda hizo games away because ni costly sana. Kina tena mwingi wano game ni support na tutena support pesi ya thawena tena mwingi wako facility yo siembinge twina traveling kana ngali sio travel kutikundu ta game sina tena muno wako fatwena wa either ona ithie tunenge tu wako vaile na ona ithie twina matumaini ma kuthi game ayawe. Kilabu kicha onone kikosete mathau kauta na yubenji ovundi nenwelesia undu kukosa kwa ilovia kuthi mathau ni mawenini kutumite maikosa mathau kauta kindu kila kiutuma timu ikaya musumbe wa FKF Nick Mwendwa na kumwenda asisi undu tono tethia timu wa kuma musi na ulano wa timu igoka wala witha mathau ni ama National Super League division ya keli. And also tuna plead with the FKF chairman that is Nick Mwendwa pia anaweza ingilia katikati, anaweza tusaidia at least tukue na sponsorship and with that tuta appreciate sana because UNO FC ndio timu pekee hapa Makueni County yenye inacheza division 2. Last game latu ilodhoka twathaukie Kajado na Iliali twendete twile sinundu wa transport twapikie twandu Monza ano mo twathaukie na twa lucy yetu 1 inapaa lakini wapi na kweka nje wanafika